Kublai sibun ni pigi perlok bersotenar ban page geneka channel SPN nalar pay. Mentangan persyang man pen iya geneka jintemi geneka ukulele bakinong USA baki no Philippines tan haban temi gene. Dengan pen i tangi ka basic, mulai ka profesional. Tega banikong ide ban tips wai ka ya ka kerteng jong kiniki kiti. Dia gane ka kini yang thumb, yang unik kedua yang index, yang unik yang middle, yang unik yang ring finger, yang unik yang pinky. Dia gane ketika mon ro kolong hijau. Dia bentar ke ba ar pada ni dia bantip ya ki fret. Ki fret ki dikini. Ini ke fret number 1, number 2, number 3, number 4, number 5 bakung tak tersia tu sini. Dia bentar ke balai pada ni dia bantip ya ka kerteng jong kini ki string ki badan saw tuli une udah string baningkong une udah ar une udah balai une udah saw te kisawa jukin saw te une baningkong udah une ar udah une balai udah une saw udah g temu G C E A yang kaning ada dapat adjust dia ki tune film kumne G C E La aku tune solfa so do mi la dia kebentak bubut pada ni dia bantip saya ki skill ka major skill nadu ka skill C hadu ka skill B. Dia mentangin sedang suaya ka skill C major. Dia ka skill C major banyak ka skill C major banikong tem open ya uneu C do na tau re kemudian da une ya geneka second fret yang uneu C nantami fourth fret ya C the fifth fret ya C so third fret ya la fifth fret ya T second fret ya ta do hai third fret u sengat do re mi fa sol la ti do kemudian C D E F G A B C tak babut nak tu peding dia tips saya ka ya ki chord progression sejong keneka skill C major ki chord progression jong keneka skill C major tigi don C G F but A minor te don ro iba pron kam da u C7 but u G7 te u C pada banyo u chord C te phi pen nyon tang yu ne u hakathe aka fret 3 C nantai G pada da une pinyon ne u second fret yu ne u C da une pada second fret yang une pada une ring third fret yang nanta A minor da une middle ya second fret yang G nanta F une index ya first fret yang E pada middle
ya second fret yang U, G. Kadang pun kam da U C7 pada U index ini ke first fret yang U, where G7 pada let's say pun kam G7 jadi U index ini U first fret yang U E, dan middle pada second fret yang U C, U ring pada second fret yang U E. Harga basic padanya dari bandar baitang C plus G plus F plus E minor. C, G, F, E minor, C. Te kubresi bun, saya akan doa kawai part ke bentah.